ključne stvari koje morate znati pre nego što krenete sa izradom web sajta za Casino Nišu. Radim SEO za Casino i iBetting već skoro 9 godina i klijentima sam pomogao da uduplaju svoj profit, a nekima čak podignu i puta 4 za godinu dana. I shvatio sam šta funkcioniše, a šta ne. Nakon što odradite pogrešno, potrebno vam je skoro godinu dana i desetine hiljada, a u nekim slučajevima čak i stotine hiljada evra da vaš sajt postane profitabilni. U ovom klipu obećavam da ću vas naučiti šta i kako treba da kažete programeru da bi vas na kraju izrada sajta i uvećanje profita, naravno, koštala samo rad SEO stručnjaka. U ovom videu objašnjavam samo kako funkcioniše za vlasnike web sajtova. Ako niste, pogledajte sljedeći video u kome ću objasniti tačno kakve su zarade affiliate sajtova za Casino Nišu i kako se naplaćuje. A kasnije, ako bude zainteresovanih, možda i odradimo neki affiliate sajt uživo. Pre nego što krenem, moram da napomenem da je Google botu potrebno skoro 9 puta više vremena da odradi PVA sajt nego običan sajt. Znači, svaki iBetting i Casino sajt koji su zajedno ili odvojeno može se reći da se nalaze na platformi koja je PVA. Stoga je potrebno raditi određene stvari kako bi vaš sajt brže bio rangiran. Kada pogledamo sa izrazom od početka, možemo ukucati da sam ja ovdje tražio online kazino u Južnoj Africi i meni je predložio ovih 4 rezultata. Međutim, kada uđemo na Google, ne u AI režimu, nego obično, vidimo da ima preko 100 stranica. Sad postoji pitanje zašto je ovdje predloženo samo 4, ako ih ima preko 100. I još bolje pitanje je kako da vaš sajt bude predložen ovdje. Postoje razne stvari koje je potrebno odraditi, ali prva koja je bitna jeste da se na ovom sajtu Betway koji se nalazi u AI-u režimu i koji je drugi po redu i sam bet se nalaze tu, ali recimo Scorebet koji je 4. po redu u Google se ne nalazi nigde ovdje. Sada, zbog čega je to? Jedna od stvari jeste zato što ovaj sajt koristi server-side rendering. Znači, ima instaliranu Vue.js i dodato mu Nuxt.js koji je server-side rendering i Google lakše može pronaći ovaj sajt. Dok kada uđemo na Scorebet, vidimo da ovaj sajt ima samo Vue.js. Ovo se može lako popraviti tako što samo mu nadodamo Nuxt.js koji je server-side rendering i ubrzo se možemo očekivati da će se i on naći ovdje. Naravno i to treba znati kako i šta odraditi. Sljedeća stvar koju je bitno da kažemo u programeru jeste da se odvoji full HTML i head i body sajta. Sad, zašto je to bitno? Kada pogledamo opet AI režim, vidimo da je sam bet ovdje linkovan, ali vidimo sam bet, on se ovdje nalazi, ali kada pogledamo njegov izvorni kod, vidimo da je kod njega većina headera u HTML. Znači ima JavaScripta koje se pozivaju pri dnu i negdje, ali većina sajta, mislim kod njega je i body konkretno rađen u HTML-u, postoje delovi koji su JavaScript, ali to je veliki razlog. Znači, druga stvar koju je potrebno reći jeste da se odvoji head i body, pri čemu head bude full HTML, a body može biti i full JavaScript. Sljedeća stvar, to jest treća koju je potrebno da kažemo, jeste da se sajt sastoji od 4 JavaScript fajla, pri čemu prva 2 moraju biti statički i oni se nikad ne menjaju. Znači, učitavaju se sinhrono i ne menjaju se. Sad, evo, na našem primjeru prvi bi bio da se u njemu nalazi meni i footer,
To je prvi JavaScript koji se nikad ne menja. Drugi JavaScript na ovom sajtu koji se nikad ne menja jeste da se rade lige, recimo fudbal, košarka i to, sportovi koji se nalaze, to je da bude isto statični, jer ovo se može promeniti samo ako se doda neki sport, što je realno skoro se nikad ne dešava. Treći koji se ponekad menja, to je recimo lige koje se dešavaju, recimo dešava se da Šampion liga se sad, Premier liga je trenutno, ali ona će se završiti u martu i posle toga izlazi odavde, dolazi nova liga koja se igra. I četvrti JavaScript file koji se često menja jeste utakmice koje se menjaju bukvalno uživo, jer čim se promeni utakmica, neka čak i u toku meča se više puta menjaju kvote za određene stvari. Sad, to je treća stvar koju je potrebno da se odradi. Četvrta stvar, nakon renderovanja svi linkovi moraju biti ahref. Znači ne može biti JavaScript linkovi ili bilo kakvi drugi, već svi linkovi moraju biti ahref linkovi. Četvrta stvar, ovo je sve manje i manje slučaj, međutim može se desiti da recimo moraju biti, pošto je ovo single page application, odnosno aplikacija od jedne strane, može se desiti da mi idemo kroz sajt, a da se URL uopšte ne menja. To ovdje naravno nije slučaj, ali kad god kliknemo na neki URL, mora da se promeni, kad god kliknemo na bilo koji link, mora da se promeni URL, što ovdje i funkcioniše. I na kraju šesta stvar koja je bitna, šesta stvar koju sam napomenuo jeste da trenutno većina sajtova koristi HTTPS 3 verziju za zaštitu. HTTPS, inače za one koji ne znaju, je oznaka da je sajt siguran i ona se ovdje vidi u URL-u. Ukoliko nema, sajt se označava kao nebezbedan. Ukoliko, pošto se zadnja verzija trojka koja se zato koristi, ako ne postoji ni jedna druga varijanta i dalje sajt odradili ste prethodnih 5 stvari, morate vratiti da sajt radi na HTTPS 1.1, 1.2 ili 1.3 verziju. I kada ovo kažete programeru, u suštini nakon izrade sajta ne bi trebalo da bude nikakvih problema da vaš sajt rangira. Ukoliko već posjetujete Casino website i ne raste vam zarada, onda za sad, ako bude nekih pitanja, slobodno me kontaktirajte ili postavite u komentaru pitanje. A ako bude baš dosta pitanja, ja ću posebno snimiti video vezano za tu oblast.